Arkoye chiklo ni Paikrit Roxy Durmiarni ni Jangkarbi Anglong Dongkamukam Waisong Stadium along second interim Sika football tournament ki bipon along Socheng Ghenta constituency Lapen Duaramla constituency atumsi pathupon. Laso along aluhi sarpu aman pen kachetong dun laki akihai MP Horen Singh B EM akihai Prabhat Chandra Taro MEC akihai Avijit Kro atum chetong dun. Lapu pathupon pen Duaramla constituency atum Trigor Socheng Ghenta atum Apangor thapon pen Duaramla atum quarter final an Chepali dunlo. Yes Karbi Anglong pen Kretson Timung report news 18 Difu. पंजाब सिंध गुजरात मराठा Langkah Suryankor 20,000 to the loser of today's match. Alangli Tum Osa Pulangka Socheng Ghenta tu pen trophy do lapen Arlo Tangka Sur ini Alangli Long Pono nasini Tigo Carlos Sar Nangli tu player Nangli si Cipi Long Lo Surini lapen ala football Tangka Suryan 20,000 to the loser of today's match. Alangli Tum Osa Pulangka. Thank you. Socheng Nangli Long Pono nasini Tigo Carlos Sar Nangli tu player Nangli si Cipi Long Lo Surini lapen ala